Kini jangan duk jongi akan kasmi. Kalau mbak kumno nak kalian ke distrik, bat nak kalian ke blok jongi yang teh, kini trilang, banyak sistem, nak kata ke parti, HBD akan ke por, baka election commission ke lapat benai ke tarik bercampur dak sepuluh tarik, benai basan. Tekum tang idon kam bakum ke parti ke bahe, idon kam banyak step by step, naduk ke block level, naduk ke MPYF, naduk ke women swing, naduk ke district level, bat ke state level. Tika ni ketika wi kaman bakum ke parti ikwa banjab ya tika si da poso yo. Tengaru ang ni ketika por kumu kandidat jangka parti NPP te ngilai tresitom HBD bat kene jipan kre banda poi tika singi ban tap ya ke vote. Te kumta akan ni kenti ke bamanta ke banga ngadon ban ong akan ke por ya ki pai ba jong ki nong sung sung jong soyong ba ki pai ba soyong kilong ki basta bat kilong ki basyam bat kila iet lupa ya ha ba menen nadu kasnam arja kan ri ngajab ya ba election MDC bat arja kan pra ngajab ya ka election MLA bat menta ka kentiru kinda ai biang rejing sania bat kamtam ba hakani ka kenti ka bangile amata ba ka parti ka bangi idon kalai lam lupa ya sarkar hapo ka jalan khalia tekumta ki pai ba jongi hantai kisau thuk kham sai ba kumno banjir yau to brio ba sarkar ka lupa bat yau brio ru bat ik lupa tengok so ban ong ban karpa ki pai ba ba soyong bat nga pentip ru ipi ba ka jing pen kre jong te soyong ka long ba pura bat nglalong ki balak loi ban thap noi ka bot kata ka dei ki jing pentip ipi kum kalat pathai ka bot